I would like to speak to you then on the importance of believing in the Bible and the flood. Chcem k vám prehovoriť o tom, aké dôležité je veriť aj v potopu a v archu, v koráb. We thought of the geology yesterday and the amazing testimony to catastrophe. Včera sme hovorili o geológii a o tom úžasnom svedectve dôkazov o tej katastrofe, ktorá sa udiala. I want us to think more about the flood from the biblical point of view. Teraz chcem, aby sme sa viac pozreli na potopu z pohľadu písma, z pohľadu Biblie. And in particular, I want you to see the force of the flood. Chcem, aby sme porozumeli, aká veľká sila to bola, keď prišla potopa. I want you to see that the force of water is extraordinary. Sila vody je veľmi veľká, úžasne veľká. And you will recall from the tsunami some months ago, a year and 4 months ago, keď si pripomenieme, že pred viac ako rokom sme zažili, čo to je tsunami, that killed 150,000, pričom teda zahynulo 150,000 ľudí, that the force of that water was such that people were taken by surprise. Veľmi táto sila vody ľudí skutočne prekvapila. Similarly, the flood took people by surprise when it came. Rovnako aj potopa, keď prišla, tak ľudí prekvapila. But God had said that he would judge the world. Ale Boh povedal, že bude súdiť svet. If people had believed in the Bible, ak by ľudia bývali, verili Biblii, not quite the Bible at that point, but it was God's word through Noah. Tým ale nemyslím Bibliu, ako my ju poznáme dnes, ale Božiemu slovu, ktoré k nim prišlo cez Noého, then they would not have been destroyed with the flood had they believed and got on the ark. Ak by bývali, uverili Božiemu slovu a vstúpili by do archy, do korábu, tak by neboli bývali, zahynuli. The reason that the flood came Dôvod, prečo potopa prišla, was because God had said bol ten, že Boh povedal, that every thought of men's hearts was so evil. Že všetky myšlienky ľudského srdca boli zlé. And therefore he would destroy them. A že preto ľudí zničí, zahubí. But it says at the end of that Genesis 6 passage, ale na konci tejto pasáže písma, tohto textu v kapitole 6, that Noah found grace in the eyes of the Lord. Čítame, že Noé našiel milosť v Božích očiach. The flood came. Potopa prišla. Celosvetová potopa prišla. Every land creature died. Každé zviera suchozemské zahynulo. Including men and even dinosaurs. Vrátane ľudí, ľudských bytostí a dinosaurov. Except those, of course, in the ark. Samozrejme okrem tých, ktorí boli v korábe. Jesus actually drew a comparison between the flood and the ark. And when he would come again. A Ježiš teraz to prepája, robí takú paralelu medzi potopou a medzi jeho druhým príchodom. As it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the Son of Man. Ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch Syna človeka. As Christians, if we do not believe in a worldwide flood, ak my ako kresťania neveríme v celosvetovú Noého potopu, then we doubt also in the same thought the second coming of Christ. Tak takýmto zmýšľaním rovnako aj spochybňujeme, odmietame to, či Kristus príde druhýkrát. If the flood was not worldwide, ak potopa nebola celosvetová, then how come we still believe that the Lord Jesus is coming back to the whole world? Prečo potom veríme, že Pán Ježiš Kristus príde druhý raz a bude sa to týkať celého sveta? So, just remind you of what some of you will have seen from this morning. Pripomeniem ešte jeden obrázok, ktorý sme videli aj dnes do poludnia. I reminded you of the clock of history that